is a new season now. Amen. Ingakho ngithe kuyingcebo kakhulu it's an upgrade. Kubazalwane-ke kuyazalwa abantu. Andibonga igama likaJesu ngoba isikhathi esikuso sithi angeke usayi-avoid into ezokwenzeka. Sekufanele nje wenze uzohlangana nobunya. Izohlangana. Izokubuza izoba khona i-head-on collision nobumnyama but into yakho kufanele ikwazi ukusurvive. Kufanele uthi noma ngathiwa sengishayekile ngama bese kwenziwa njengalokhu ke kwenziwe-ke kwi-boxing. Yobona ngabe kwi-boxing match umuntu uyashawa nge-TKO awe phansi noma eselele phansi abantu refra balathi 1 athi 2 athi 3 usuke emusa ukuthi uthini ulala unomphelo noma uthi usangavuka uqhubeke. There is a Mount Zion faith and established faith ithi niwe phansi uyabonakale umdlalo wesibhalele futhi igazi isolingaka bemshayile
ezi kwaba khona i-eclipse futhi ingakho phela uzothiwa emhlabeni kwaqimila nenyanga kwaba mnyama eswe lonke kwakukhona i-eclipse eyenzakala kuphila the eternal life yayiphaphana no-eternal death sahlangana sahlukana sashayana sabukana wakhamukela ngapha esathi I am the way and the life I am the resurrection and the life wakholwa yimi nobefa waphila there was a life eclipse glory to God uyena ukufa kujaha abantu uyena ukufa kujaha abantu kodwa iwe sizona ikasi kule shoja glory to Jesus let death agijime phakathi kwey'talati ebantwini usuka la yazi namnika amandla okuvala ukufa mina ngavala ukufa lapha ekhalithi awuthini akufana vala ukufa kwakufuka kakhulu ngihamba ngacasuka ukufa kokugcina kwangicasula kakhulu yilokhu okwafa umuntu kanti sengisobizwe glory to God kwafa umuntu kanti sengisobizwe ngase ngithi mina uNkulunkulu anginaso isikhathi so lokhu ngibuya le ekhambeni ngoba usathane mayesafunda ngoba uzoshumayela kakhulu awusikhakhana khona lezokwenzeka uvela kufa umuntu lapha uthi uhlele bese uthola umbiko nje ubani usesho hawu bese nje vele nokubonene ngamanga kanti usuphambi kwegoli igoli belizongena ukusisemaphali uthi ubheke emuva libale yilokhyana kanti ade usubaningi abantu abajike emaphaleni asuka ngathi mina kuyagcina nje manje kufa la awufani ukufa it was in 2012 sagcina ukugcwaba kithi sasingcwaba unyaka nonyaka kithi sometimes ngonyaka kugcwatshwa abantu ababili alibona igama lamanje but for 2012 kwasikuthi sengibuya kwi-glorious eclipse ngakutshela ukufa ngathi akusile iground yakho leli this is not your place akusindawo yakho la in my family ngakutshela ngathi anginandaba noma ngathiwa bakhona ngathi akusiba bakho awukazi ube namuntu nasathane wena kufa unamandla phezulu noma bengakhona ngakufana ukufa laba bakithi abaphilayo abaphili ngoba be-right baphila ngoba ngathatha isikhiyi ngayithatha endodeni iy'hluthulelo zokufa ngafika ngazokhile ngathi wena kufa i-lockdown imemezela i-lockdown in this family angibona igama likajesu kwagcina ngo-2012 zona mhlawumbe ku-2022 hayi ngoba ngekho fanele ukufa kodwa ukufa kufaniwe bese lockdown this is the glorious soyilanda ngoba fanele siyofana nokufa emakhaya nokufa usathana zenzele nje le-high destiny zenzele ngokuthanda kwayo hamba-ke bekune-lockdown kithi angithi angithi ubememezela i-lockdown kithi emasontweni ethu manje-ke it's payback time ikhama sikubuyisele emuva lokhu kade sinikeze khona simemezela i-lockdown embusweni kasathane namadimoni akhe there is gonna be a lockdown I declare a lockdown embusweni kasathane kulaba bantu benekasimulo thathana amandla thathana iglory imemezela i-lockdown yalo lonke ihlobo lomandla kadevil noma ngathiwa hlobo lunawo akunamandla phezu kwempilo yakho uthi ujesu ibona usathane wanjengonyazi glory to Jesus utshela abafundi bakhe nabafihlele uthi there's gonna be an eclipse ngoba le ndoda izobhekana nayo uthi kodwa ningamesabi andisoze noliwa yilutho ninikile amandla phezu kwamandla akho thathana amandla i-lockdown imenyezeke embusweni kasathane kulaba bathwele iglory heaven cannot touch you glory to God glory to Jesus there was a life eclipse ngibonga igama lamandla lokho kuphila-ke lokho singama-beneficiaries akho it's just like besingakwazi kodwa besidinga inkazimulo kaNkulunkulu yehlele phezu kwethu ukuze sibenefithe from lokho njengoba ula uzobhala igama lakho in the list of beneficiaries of the glory uzothi uNkulunkulu nami ngenza i-beneficiary yobona umuntu uma isebenza abhala i-beneficiary ayinominate athi uma ngifa into zami zothathwa ubani bengazifuna idedelo emhlabeni kuphela bekufuneka umuntu onomqondo
amandla emva kwesigayekayi nobumnyama esidlule kubo njengebandla likaNkulunkulu. When the devil thought it was over, beka kuvuka abantu, kuvuka amasotsha, vuka abantu abagijima ngey'nqola namahashe omlilo. Ungemahashi nje kodwa iy'nqola namahashe omlilo ikazuluka kaNkulunkulu idla phambi kwabo. Umlilo odla uqothula edla konke okungama endleleni yabo. Nayi leyo nkazimulo-ke yamukeleni namhlanje emini egameni likaJesu. Alibonge igameni lamandla. uNkulunkulu wokuqala wayekhona, wayeUNkulunkulu enkulunkulu. Umoya ongcwele naye bazalwane uma efika babushabalala, wayengafika okokuqala, wayeke waphefumula emntwini wasekuba ne-eclipse yomoya kaSathane egibela inyoka, zahlangana zahlukana, ubumnyama bawina, bahamba nomphefumulo womuntu, umoya kaNkulunkulu wathutha wahamba emntwini. The spirit of God departed from a man. Umoya kaNkulunkulu uthutha emntwini wasala umuntu enomoya, uspirit woman. Sengiyathandaza ake ngambulele nto ngoba sizothandaza prayer of deliverance. Uthi uNkulunkulu call my people, wathi i-deliverance enkulu efanele yenzeke emhlabeni kuzo zonke izinto ezenza, wathi men must be delivered.
ingakho uNkulunkulu emkhumbuleni umuntu uyakwazi ukuvula isibeletho sakhe noma engazali. Ngoba ubuyumba umoya. So uNkulunkulu ezokhumbula umuntu uphefumula umoya wakhe emntwini. Aklini isibeletho somuntu asivule, unlock the womb of a woman. Bese umuntu eba namandla okuconceive noma kade engakwazi ukuthola umntwana. Bonke leso sibeletho kuthiwa woman it's a man with the womb. Kwaba isibeletho lakwazi abakhona all evil. Uyakhumbula ukuthi uAdam noEva babe babungekho ufebe. Uyakhumbula ukuthi babe babungekho ubusela. Uyakhumbula ukuthi babungekho inhlamba. Babe abantu nje kodwa basebewile. But in this womb of a woman waqala kwa generator the evil ngoba wanikeza usathani igunya lokutshala lokwenza loba yini esibelethweni sakhe. Unesibeletho somuntu nje wesifazane female ophila kodwa kumuntu ophila waqala umuntu noma indoda noma umfazi waba nesibeletho to conceive evil. Ingakho nje sayigcizelele into siyamdinga umoya ongcwele ngoba umoya ongcwele uyena ukwazi ukusizana sibe ngabazelo uNkulunkulu usizane ngomoya kaNkulunkulu. Ingakho ke ozelo ngaya safeba ngoba umoya obuye isibeletho sakhe sempilo yakhe asikwazi ukuconceive ubufebe. Angabe santshontsha angabe sayithuka inhlamba simbona ngalokho ukuthi impela isibeletho sakhe sihlanzekile. Asambeni ke bazali sesithandaza again sisabubuye enkazimulweni kodwa ke sihambe sicela lapha endleleni ngoba luningi ukhulu. So we need the deliverance from spirit woman. Isizathu sokuthi umntwana kaNkulunkulu esekholwa amukela isuka kaNkulunkulu inento noma singamnika ama-first name manje nezambulo uma singamnika umoya kaNkulunkulu leyo nto iyohlala ichithe uyophuphunyelwa amiscarriage njalo noma singavalente enkulu kangakanani ihambe ibanga sithi pregnant abese amiscarriage sibona intombazane kade igijima noJesu siyabe siyibona isigumisi kwenzakaleni akayitholanga i-deliverance from spirit woman omenzenziswa komfazi ongenaJesu nongenaNkulunkulu. Kanjalo nendoda uma engayitholanga i-deliverance from spirit woman uyalala ney'ngane zabantu uyashumayelana ney'ngane zabantu uyafakazela esontweni umfana bayiphuma la ushela wena ama-worshippers lawo iy'ntombi zakhe zonke lezi akabi nalo uzelwe ngomoya wobubi the spirit of evil. Kodwa-ke uNkulunkulu wethu thina sikhona be an eclipse namhlanje ibandla siphambana nomoya. We are divorcing spirit woman. Siyazalwa ngomoya. Ingakho lithi iBhayibheli ongazelwe ngamanzi nangomoya angeke ngene embusweni kaNkulunkulu. Asithandazeni-ke namhlanje emini egameni likaJesu. We are here for the deliverance. Uyibambe kahle ikhazimula i-church siwe kuwe. Lento engiyikhuluma ngoba ngiyabona ukuthi ngalesikhathi ngithi asakheni khona ukhulu olusasele. Alibonge igama lamandla. Asimamukeleni uMongcwele ungubani kanti uMongcwele ungumoya kaNkulunkulu ozobuyela emntwini. Uyabona babuza uma uke wamthola umfazi ono spirit man kwenza ukuthi uma nicabange alike. Uyabona into omtshela wena ashesha ayibone kungadingi ukuthi uzumgogo umphoqoze athi nje yebo baba kube njalo. Kwenza ukuthi uNkulunkulu ekhuluma kuwe ulele ebusuku uwedwa usemthandazweni. Mawufika umfazi wakho endo spirit man mawufika kuye afike athi uNkulunkulu ukhulumile kimi uthi mawuthi uyamlalela umfazi kanti ukhuluma lento ekhulunywa uNkulunkulu usentabeni kufike kuhlangana into eyodwa. Uma ngabe kade offline idatha elinile kwenza ukuthi noma engazwanga idatha li-off kodwa uNkulunkulu ekhuluma into kuwe. Uma ngabe kuyibeka kuyipresenta abe nento ethi ifakaze kuye ngoba ninomoya wodwa
ubaba usikhakha. Siyathandaza bazalwane bemini. Siyawadinga amandla. Isikhathi esikuso, the battling is in the spirit. Sibambene nawo moya. Asibambene lenyama negazi kodwa sibambene nawo moya. Kodwa ukuze ukwazi ukuba you need spirit man. Udinga umoya kaNkulunkulu phakathi kwakho. Ozoba namandla okuphambana nabo bonke umoya bakhona. Noma ngathiwa ba-fresh bakhona bekhishwa. E-Hades basathan bethunyelwe emhlabeni babegqunyelwe the end of the days. Kodwa mangabe wena unomoya kaNkulunkulu, you shall eclipse against those spirits. Awekho amadimoni angaba namandla phezulu. Bayowa abantu ngapha nangaphi bahlasela imoya. Kuthiwa kuphuma imoya singayazi siqala ukuyibona. Kodwa okukuyo umoya kaNkulunkulu will never be the victim. Uyoba namandla phezulu nabo moya bonke. Bayokwazi ngokuNkulungwane babo nobulegiyoni babo ukuthi kulo kuhleli umoya kaNkulunkulu. Uyindoda noma ungumfazi. Asithandaze egameni likaJesu. Khona indoda eyaxoxa. Sengiyathandaza. Glory to God. Hallelujah. Khona indoda eyaxoxa ngelinye ilanga. Usolwazi uthi kwakukhona ikati sengiyagoqa. Ikati ngenjwayelo ligwinya amagundwane. Uthi lo Solwazi ikati lenza mistake ngelinye ilanga. Njengenjwayelo lagwinya. Lithi-ke ligwinya igundwane. Kanti ligwinya ilizard. Isibawo. Angisho umuntu egijimayo. Laphuthuma ikati ngokunganaki. Labamba into egijimayo la imimilita masinyana. Ngoba kuyalazi igundwane lefujubala. Lenze ukuthi angidli ngakabaleki. Kanti ngalelo langa lenza mistake. Alicheckanga kahle. Lathi ligwinya igundwane. Kanti imimilita ilizard. Yenzeka indaba. Ilizard siseswini. Sekati. Uthi-ke lo Solwazi ikati labonakala dry. Ikati lisungeza lithi ikati lisungeza ikati kodwa ikati ungenwe yini? Ikati linani lasungeza ikati lahlanya ikati labheka le kwathi ikati kuthiwa bathi belibona ikati laligoluluka ikati. Labonakala ligoluluka ikati walindela ukuthi kwenze njani ikati. Yile kwenza ungahlali ngokuthula kanti uhleli. Kwasukuthi ikati ijwayele ukugwinya amagundwane kanti lisani ligwinya ilizard. Jwala goluluka la ikhiphi ilizard babumsile. La iphanaza ngoba ilizard ayifele esiswini sekati. Igundwane livumelekile ukufela esiswini sekati. Kodwa uyabona ilizard lenza ikati lingahlali ngokuthula seliseswini. Lithi ilizard mina mnothi igundwane nakho. Hlala ugwinya amagundwane kukulungele kodwa angisingagundwane mina. Ngizokwenza ungahlali ngokuthula. Kuthiwa-ke ilento ethi ingoba ilizard ino-poison. My God. Uma
asale kasifulweni yakhe la kungenzeka ukuthi akukuningile, but the Spirit of God and the glory of God ikhona. Amukela umoya kaNkulunkulu, yamukela inkasimulo yakho. Isikhathi into esiyidinga ikhala esibili esizosurvive ngaze kumnyameni. It's a Spirit of God, ewumoya weqiniso, ewumoya kaNkulunkulu ehleze emntwini. Number 2, i-winning weapon and the victorious weapon, it is the glory of God. Into ethi noma ungasenamandla kodwa inkasimulo will make you survive. The glory will make you stand. When you are weak, thou shalt say you are strong, not because you're strong but because the glory of God bestowed upon you makes you strong. Asinawo amandla kodwa sizoyifihla enkasimulweni. Ngenani edwaleni lenkasimulo elinguKristu, manifika khona thou shalt qualify to see the glory. Inkasimulo kaNkulunkulu iyaphumela phezu kwakho. Vuka ukhanye.